ببابك هل لي سواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم Mi otprilike znamo te stvari, da bi spomenuli kako je Islam pravedan u nekakvom apstraktnom smislu, nego kako bi mi razumjeli, prije svega, saznali ove primjene i razumjeli i primijenili u našem životu. Dakle, vrlo je važno shvatiti stvarnost u kojoj se nalazimo i ispravno se ponijeti kao musliman. Bez obzira jesi li ti na vlasti ili si ti došao u neku državu gdje vladaju neki drugi zakoni. Ti moraš biti pravedan i moraš se ispravno ponijeti kao musliman, da ne učiniš zulum nikome, ni sebi, ni bilo kome drugome. Kad se govori o dobročinstvu, često puta se čuju kod nas kod muslimana koji ne poznaju suštinu islama, kad je u pitanju ne poznaju u tematiku, dakle, kafire se obavezan da mrziš, ne trebaš učiniti dobročinstvo nikakvo, akaidska podjela, i da ne kažem akaidska mržnja, nije isto što i dobročinstvo u svakodnevnom životu. Zato Allah dželešanuhu u Kur'anu spominje i nije isti odnos prema ljudima koji se bore protiv tebe, koji ratuju protiv tebe i prema onima koji su nemuslimani i koji ne ratuju protiv tebe. Bez obzira što su oni kršćani, što su židovi i tako dalje. I inače odnos u miru i ratu nije isti ni prema kome. Dakle, to su sasvim dvije različite situacije. Osnovni temeljni ajet, kad je u pitanju tolerancija, odnosno dobročinstvo prema nemuslimanima, jeste ajet iz sure Al-Mumtahine, 8. ajet, u kojem Allah što kaže A'udhu billahi minash shaitanir rajim La yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere ni koji vas ne protjeruju iz vaših domova. Allah ne zabranjuje da takvima činite dobročinstvo i da prema njemu budete pravedni, jer Allah voli pravedni. Zanimljivo je na osnovu ovoga ajeta vidjeti praksu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo, koji god čitao siru, barem i površno, uvjerit će se da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa svojim komšijama nemuslimanima. Izražavao im saučešće nakon smrti njihovih najmilijih. To su teme u to vrijeme, dakle, poslanik sallallahu kao utemeljitelj islamske države na taj način se ponaša, a mi danas kad nemamo islamske države postavljamo pitanje hoćemo li izraziti saučešće nekome kad mu umre? Pa imaš direktor firme, on ti dao posao, kod njega radiš, ili profesora na fakultetu. Naša djeca, odnosno vaša djeca ovdje sad idu, uče školu, studiraju i ti nećeš uzvratiti ni na koji način na to dobročinstvo. Naiđe pored tebe tvoj profesor, on je kafir, pusti, niti ćeš ga pozdraviti, niti ćeš mu izraditi saučešće kad nekom umre, kad oženi sine ili ludak čerku, nećeš mu to čestitati. Jedno je čestitati vjerski praznik. To je po konsenzusu islamskih učenjaka zabranjeno. To je zabranjeno. Zašto? Ali i taj propis treba nekako amortizirati da ne povrijediš šerijat, da ne povrijediš islamski propis, ali da ne bude ono grubo, nama je haram, zabranjeno vaše praznike slaviti gotovo. Komšiluk je vrlo važna stvar. Pogledaj, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, zašto je zabranjeno praznike čestitati, vjerske praznike? Jer kad kažeš nekome sretan ti Božić oni slave kao dan rođenja Boga, neuzubila. Znači ti na taj način činiš širk Allahu dželešanu. Zbog toga napao si na temelje islamske akide, na temelje islamskog monoteizma. Ali treba ljudima objasniti da ti to ne radiš zbog toga što mrziš njega kao čovjeka. I što želiš na taj način da mu dokažeš da nemaš ništa s njim, neku komunikaciju, Bože sačuvaj. Naprotiv, jer vidjeli ste u Bosni, muslimani su se bili potpuno, Bošnjaci pred rat i prije rata potpuno udružili s njima.
i prijatelje i udavali i ženili od njih, čestitali, ne samo da su čestitali, nego sa njima zajedno šarena jaja pravili i tako dalje. Oni su nas opet poklali. Znači, nije čestitanje vjerskog praznika dokaz da smo mi dobre komšije. Ako te ja uvrijedim kao komšiju, ako zatražiš od mene auto, nemaš auta pa dijete ti bolesno ili žena treba da ide u bolnicu da rodi, a ja neću da ti učim uslugu kao tvoj komšija, onda reci da sam nepravedan, da sam zulumčar. Onda reci. Ako te uvrijedim na vjerskoj osnovi, na nacionalnoj osnovi, tada sam ja zao komšija. I tada sam ja ekstrem. Ja ću ti pomoći u svakoj situaciji. Samo molim te, mora postojati ta vjerska razlika. I vi je sami pravite. I nemojte nam stvarati te vještačke atmosfere i dokazivati da je čestitanje vjerskog praznika ono vrhunac nekakve tolerancije. Nije. Ali, umrijeti neko, dozvoljeno je po islamu, ne samo ona izraz saučešća, nego na sahranu direktno otići, samo ne učestvovati naravno jer je to vjerski čin sahrana kod svakoga. Kao, vidite kako onaj nemuslimani izgleda bolje poznaju, to oni dođu, oni se ne libije da dođu, jel da je direktor, i ako si njegov radnik, tvoj direktor i kompletno firma dođu na sahranu svom radniku, jel da je? I oni stoje sa strane tamo, ali su došli pa pitaju ko je otac, ko je majka, ko je supruga, djeca, da izraze saučešće. Pa mi smo preći da pokažemo svoj edeb. Da pokažemo svoj edeb i onu islamsku kulturu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je trgovao i sa mušicima, a trgovao i posebno sa Židovima u Medini. Jer sad govorimo posebno o ehlu kitabijama, o kršćanima i Židovima, jer mušika više nema u onom smislu kako su bili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi sad živimo sa narodima koji su kršćani i Židovi pretežno. Kakav odnos prema njima postiže? Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem trgovao s njima, ne samo tu, nego Imam Buharija bilježi do Aiše radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupio od jednog Židova hranu. Asistent mora doći. Ja ga tolerišem samo zato što je Abdus Samed. Kupio od Židova hranu. Pazite, braće strovo, hranu kupio poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Židova u Medini. I dao kao zalog, nije imao novca, ma imao je novca. Da je tražio od Ebu Bekra hranu, da je tražio novac. Ebu Bekr, jedan najbogatiji sahaba, dao bi mu koliko god hoće. To je vođa islamske države. Ali od Židova kupio hranu i daje svoj oklop. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro, a taj oklop je ostao kod Židova. Što nije, da je rekao ashabima, ljudi, meni je nestalo hrane, daj da neste, poslanikova kuća bi bila puna pšenice. Novca koliko god hoćeš, nego poslanik sallallahu alejhi ve sellem na taj način hoće da nauči ashabe i sve muslimane do sudnjeg dana kako se radi i komunicira sa komšijama koji nisu muslimani, odnosno sa građanima države u kojoj ti živiš, a koji nisu muslimani. To je važna stvar. Čak postoje predaje kad su mušrici napadali muslimane u Meki, na najgori mogući način, protjerivali, hoće da ih nema nikako, da se obračunaju sa islamom. U tom jednom periodu došlo je nastupila je situacija, bila je nestašica i glad. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem okupe ashabi i kaže, sakupite hrane i neka neko odnese tamo mušicima hranu. Oni napadaju, ratuju protiv njih, odnesite im hranu. To je vrlo važna stvar. A kamoli u miru. To je ono što sam želio spomenuti kad je u pitanju dobročinjstva. I znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao onom Židovu mladiću, bio je bolestan pa mu je otišao u posjetu. I poslanikova posjeta je bila sebe i uzrok da on primi islam. Da primi islam. Abdullah ibn Omer kad je zaklao ovcu, i svom slugi naredio kada je idi podijeli u komšiluku, ali prvo kreni od komšije Židova. Kako ću prvo od komšije Židova krenuti? Zar nije priče da prvo muslimanima podijelim? Tako nas je naučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. To je jedna stvar. Zatim, ovdje je vrlo važno, braćo i sestre, posebno za vas koji malo više se bavite ovim sociološkim temama, čak političkim i tako dalje. Jer ja znam, ja se susretao sa našom braćom muslimanima po Austriji, po Njemačkoj, koji su politički angažirani.
u određenim partijama, dakle nije to partija nikakva islamska, nije partija bošnjačka, niti albanska, nego jednostavno neka partija u Njemačkoj koja je najliberalnija, koja je najtolerantnija, koja garantira i daje, obećava najviše prava muslimanima i zaštitu njihovih prava, oni su uključili u to. I to je poznata stvar, dakle kad je u pitanju takav angažman, svi islamski učenjaci, osim jednog dijela onih koji imaju malo da ne kažem malo žešći ili onaj stav, da ne kažem ekstremniji, svi kažu da se tu gleda na maslehu i mefsedu, na korist i štetu. Što tiče političkog angažmana. A nemoj da se samo angažiraš radi sebe, da ti nešto stekne, da ti dobiješ nekakvu poziciju. Nego hoće li koristiti to uključivanje u neku partiju, hoće li to koristiti muslimanima u toj državi ili neće. Hoće se popraviti njihovo stanje ili neće. Ako hoće, slobodno se uključi. Dakle, to je, i pogledajte diplomatije i poslanika sallallahu. Hoćemo sad o tom momentu da govorimo. Vi ste čuli za takozvani savez odabrani ili hilful fudul, ako ste čitali siru poslanika sallallahu. Prije nego što je postao poslanik, to je savez odabrani, dakle najbogatiji, najugledniji ljudi u Mekki su napravili savez. Zašto? Da pomognu obespravljeni, da pomognu žene hudovice koji su ostale bez svojih muževa, jer oni su stalno ratovali, krvna osveta bila poznata da žene ostanu sam siromašne, nema o kojima da se brini. Onda zatim onoj sirotinji tamo, da nema po Mekki sirotinji. Pogledaj kako u to vrijeme ljudi hoće da riješe socijalnu prinu. Nisu mušrici, da riješe socijalno stanje. Ne smijemo mi najbogatiji, najugledniji ljudi dozvoliti da u našem komšiluku, da u našoj državi, odnosno u našem gradu ima siromašni ljudi. Oni bijednika koji prose i tako dalje. Hajmo riješiti takve stvari. I onda su napravili savez Hilful Fudul. Hilf je savez, al Fudul od Fadl. Od odabranih, dobrih ljudi. Savez, dakle, odabranih ljudi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njega su pozvali kao čovjeka koji je bio poznat, mladić, koji je bio poznat po dobročinstvu, po čestitosti i po svojoj iskrenosti. Da učestvuje, da bude tu pristup. A osim toga on je Kurejšija, dakle, iz poznatog plemena, pa su njega pozvali. Nakon toga, kad je dobio objavu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže jedan puta sahabima, kaže, bio sam prisutan u kući Abdullaha ibn Đuda'ana prilikom saveza odabranih i to mi je draže od krda najboljih deva, što sam bio prisutan tu. I kad je sada kao muslimanu, kad bi mi ponudili takav savez, ja bi ušao. Sad bi bio član takvog saveza. Kao poslanik, kao musliman. Zatim, braćo i sestre, pogledajte jednu stvar. Danas kod nas imate skupina koje tekfire svoje roditelje, a kamo nekog drugog. Svoje roditelje, ako džahil, otac, ili ako je primio neku vjeru, vratio se islamu, ode u ekstrem. Evo, ja sam imao dosta slučajeva, i vjerovatno i mnoge druge daje. Znaš, djevojka hoće da se uda. Našla muslimana, mladića, obodvoje se vratili vjeri i sad žurim se. Da što prije sklopi brak. Pa kažem, ko je veli? Ko će ti biti ko je tvoj veli? Ko ti je staratelj? Kaže pa imaš li babu? Kaže, imam, ali babo je džahil. Što džahil? Ne, nego babo ne da. Ne da tek tako lahko svoju čerku. Nije moja čerka krpa, pa ti sad uzmeš. Ja je 18, 19, 20 godina odgajam i njegujem ko najljepši cvijet, da bude primjer sutra, da bude primjerna majka, da bude dobra muslimanka i tako dalje, dobra supruga i ti sad dođeš kaj preči. A u tom periodu naša mladost ne razmišlja glavu, nego samo strasti proradile, pa veli da je što prije stupiti u brak. Pa nemoj dijete drago. I onda hajmo zaobići babu. Koji je to zulum? Hajmo zaobići babu, a kako ćemo ga zoviti? Najlakše je kazati babo je džahil. Babo je džahil, neka. To je tvoj otac. Zašto u islamu treba da veli? Zašto postoji veli staratelj? Zašto se on pita? Zašto nema braka bez njega? Zašto nema braka bez njega? Nije validan brak ako otac to ne potpiše. Zato što otac tvoj preuzima odgovornost za to i nakon tvoje udaje. Ako je sve u redu, ne do Allah, sutra se desi problem kad je kćeri, babo stoji iza toga. Babo stoji iza toga, dođi slobodno kod baba. Ako ne do Allah, desi se problemi. A ti pobjegneš od kući, babu svog oca i svoju majku varaš. I onda kažeš, kad dođe problem, babo, muž me tuče, imam problema, ne znam šta ću s njim. Što sad zoveš?
Kakav džahil, to je tvoj otac, on te voli da je najveći džahil. Voli te od 1000 puta više nego što će te voljeti tvoj muž. Znači, te stvari moramo uvijek imati na umu. Zato hoću da otvorim ovaj primjer. Saradnja poslanika sa njegovim amidžom Ebu Talibu. I sada ako otac ne klanja, odmah ga prekrižu. On je kafir, on je nevjernik. Nema rada sa njim, nema dave, ne. Otac. Allaha mi. Znači, to je takav islamski propis. Da ne do Allah, da ti otac pije, da svaku večer pijan dolazi, pa te nazove kaj ne mogu doći kući, evo me dole kod ovog mosta, kod zgrade negdje, i da odeš, da ga na svojim plećima doneseš kući, ne možeš mu se odužiti za dobročinstvo koje on tebi učini. Niti svojoj majici. A ne, tako jednostavno, još ti kao vjernik, pa gdje ti je duša, gdje ti je srce? Kakav je to osjećaj prema tvojom roditelju? Ako znači ne klanja, ako majka nije pokrivena odmah, ja sam pričao jedan slučaj jesmo ovdje ili smo u grupici? Jesmo javno? Javno smo spominjali. Par vas, je. Spominjao se jedan slučaj kad je mene jedan brat mene pozvao da činim davu njegovim roditeljima. Eto, majka nije pokrivena, oni su ugledni građani u Sarajevu, intelektualci, ali eto, slušali su neka tvoja predavanja, pa izgleda da bi oni mogli s tobom uspostaviti komunikaciju, i razgovor da pričaju o islamu. Ja sam došao kod njih i sad ja pričam s njegovim ocem. Čovjek se pravo zainteresovao, drago mu. Isto neko večer kad sam došao kod brata Enesa, njegovi roditelji su toliko bili, mene je to oduševilo, meni drago što je takav odnos. Ali potpuno iskren, bez obzira što neko ne klanja, ali ljudi te ugoste, ljudi te fino primili i sad ja razgovaram s njegovim ocem, ali majka hoće, njoj interesantno, hoće ona malo da se uključi, ona pravi tamo kahvu, ona priprema kolače, ali hoće da sluša. Međutim, njen sin u tom trenutku kaže, bježi tamo, vidi kakva si, što se nisi pokrila, pa onda dođi, sjedi, sin joj. A došao da ja njih pozivam u islam, da ja njima govorim o islamu. Ja kažem... Ne su otac. Ne su otac, Bože se ne. Nego govorimo o Sarajevu, jednom slučaju. Kažem ja toj ženi, starija žena. Rekao, majko, dođi ovamo, sjedi tu. Nemoj, rekao, slučajno pomisliti da ja učim ovog tvojeg sina ovakvom ponašanju. On tebe naziva džahilkom zato što nisi pokrenuo. On je džahil pravi. Pravi džahil. Vidi kako se ponaša. Njoj je bilo a šta je ona rekla kad je on to rekao tako grub? Još ona njegova majka. Umjesto da ga istira iz kuće, jer svakako ona i ne klanja, nije ni pokrivena i tako dalje, ona kaže, sine, pa pokriči se, ima vremena. Polako. Dakle, tako blago, tako fin odnos. Ti si u stvari, rekao njemu daje. Ti pokazuješ pravi ahlak i pravi odnos. Obrnuta situacija. Kod Ibrahima a.s. pravi nam je to primjer kako se odnosi musliman, kako nemusliman prema životu i prema svojim bližnjim. Ibrahim a.s. svom ocu govori, ja ebeti, babuka, ja ebeti, lime ta'budu ma la yasma'u wa la yughni anka shay'a. Zašto obožavaš onoga ko niti čuje niti vidi? Pa kaže, o babuka, meni dolazi znanje od Allaha, nešto od tog znanja. Pa mene slijedi. O babuka, nemoj slijediti šejtana. On je Allah, on će te odvesti u zabludu, on je čovjekov neprijatelj. Pa da te Allah kazni. Ne, ali babo kao nevjernik koji kleše kipove koji obožava. On pravi svoja božanstva. A nije svjestan da on ništa ne čini, on njih obožava. Kaže, odmakni se od mene, ako ne prestaneš, ja ću te kamenovati. Tako radi nevjernik. A vidi u ovoj situaciji, ti kao musliman svojoj majci kažeš tako, a tvoja majka koju ti ne smatraš možda nikako muslimankom, kaže, pa sine, ima vremena, polako, pokriči se. Znači, takav odnos, pogledaj, poslanik sallam, Ebu Talib nikad nije primio islam. Umro kao mušik, umro kao nevjernik. I džehennem će nastani zbog toga. Poslanik sallam nikad sa njim nije prekinuo odnose, ni saradnju. Na kraju kraja i on je pomagao poslaniku sallam. Ali nije samo zbog te pomoći materijalne i što je svoj čast Ebu Talib zalagao da bi zaštitio svog bratića. Ne zbog toga, nego jednostavno silna želja da primi islam, da se spasi. Poslanik odlazi židovu da izgovori šehadet mladić, a kamoli da ne želi da mu amidža primi islam.
Zar želiš svom roditelju zlo? Ili svom rođaku, ili svom komšiji? Kaj ti nisi musliman. Brate dragi, onako danas malo muslimana, ti ovo malo što je ostalo hoćeš da istiraš iz dina. Hoćeš i njih da proglasiš nevjernicima. Zatim, pogledajte drugog momenta, a svima nama poznat, ali možda nismo na ovakav način razmišljali o tome. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prve ashabe, prve muslimane, kad nisu mogli da izdrže u Meki, gdje ih šalje? Pogledajte diplomacije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaj idite u Abesiniju. Tamo vlada pravedni vladar. Kršćanin, nije musliman. Idite kod njega i ja se nadam kada ćemo biti pravedan prema vama. Da će vas on zaštiti. I tako je i bilo. Zamislite vođe kako daleko gleda. Jer u međuvremenu moglo se nešto desiti pa da ovaj čovjek kaže pa vidiš ti, ja sam u savezu sa mušičkim vođama. Jer je sarađivao abesinski kralj Nedžaši zato su oni poslali Amra ibn Asa. Sa Kurejšima on sarađivao. Imali su trgovačke i političke ugovore. Amr ibn As došao kao poznati diplomata i veliki govornik. Došao i traži njih. Vrati nam jer mi smo pod ugovorom s tobom. Mogu je on njih da vrati, jel? Da te muslimane njima u ruke mušicima pa da oni poubijaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem razmišlja i kaže inša Allah, to je pravedan vladar, nismo čuli da je do sad nekome nasilje učinio. Nismo čuli da je... Alejhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jesmo razumijeli ovo? Ja mislim da je ovo vrlo važno za nas, jel da? Taj odnos, pogledajte, jer mi smo danas u takvoj situaciji, s kim ćemo politički sarađivati, koga ćemo podržati, šta ćemo uraditi. Nemamo mi snage, vlastite snage pa da se osamostalimo, da individualno radimo i kažemo ovo je sad naša jedna partija, mi uspostavljamo u našoj državi zakon koji mi hoćemo, ali nećemo nikomu zulum činiti. Mi ne možemo takvu stvar napraviti. U Bosni i Hercegovini nema šanse. Ne možete nigdje. I tamo gdje si manjina, tamo gdje si praktično izbjeglica, jel? Moraš naći modus kako sebi olakšati život i obezbijediti svoja prava, a da ne kršiš šerijat. Evo, poslanik sad uči kako to da radimo. Zatim, braćo i sestre, vidite ovog slučaja. Muslimani, kada su Rimljani, odnosno Bizantinci, izgubili od Perzijanaca, koji su bili vatropoklonici, znači obožavali su vatru, klanjali se vatri. Bizantinci su kršćani. Izgubili su jednu bitku za vrijeme onoga cara Herakla. Izgubili su bitku. Muslimani tuguju zbog tog poraza. I Allah dželešanu u Kur'anu objavljuje čitavu suru Ar-Rum, gdje spominje i kaže Alif Lam Mim gulibati Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di galabihim sayaglibun. Dakle, poraženi su Bizantinci. Ali oni će poslije toga pobijediti. Fi bid'i sinin. Dakle, nakon nekoliko godina, čak se Ebu Bekr kladio sa mušicima, koliko su njega izazivali. Kad vidi, Perzijanci su pobijedili. Tugovali. Allah spomenje da su muslimani tugovali zbog tog poraza kršćana. Zašto? Zato što su oni bliži opet muslimani, jer su ehlu kitabije od mušrika. Vrlo važan moment i Allah spomenje to. Zatim, kada je poslanik sallallahu došao u Medinu, zatekao je Židove da poste dana Šure. Poste, kaže poslanik sallallahu, zbog čega on to radi? Zbog čega poste? To je dan kada je Allah šanu spasio Musa alejhi selama od faraona i tako nabrajaju te dane gdje su židovski poslanici bili spašeni na taj dan. Kaže poslanik sallallahu, mi smo preći Musa alejhi selamu od njih dana. I to je pravi židovski običaj da posti taj dan. Što sam kaže, od danas mi postimo ovaj dan. Dana Šuri. Zatim, odnos prema mušicima kad su oslobodili Meku, jel? Takvo zlo učinili, takav zulum napravili. Jel se poslanik sam svetio mušicima? Ili je rekao, idhebu antumu tulaqa. Znači, idite, vi ste slobodni. Prvo ih pita šta misliš što s vama uraditi. Oni se prepali, jer znaju da su počinili zločin i zulum prema muslimanima. Očekuju osvetu. Kako se selam, idite, od danas ste slobodni. Zatim, evo, pogledajte ovoga slučaja i dobro ga zapamtimo. Pred bitku na Huneinu, dakle, oslobođena Meka, dolazi bitka na Huneinu. Mušičko pleme Havazin se okupilo gore da krivo im što su muslimani oslobodili Meku, hoće da napadnu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
Safvan ibn Umeje nije bio primio islam još. On će tek nakon bitke na Huneynu primiti islam. Bogat čovjek, ugledni Kurejšija. Muhammed Islam postrojio ashabe za tu bitku i tada njih ima 12.000. 12.000 ashaba koji su ratovali s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I dolazi Safvanu i kaže mu: Safvane, bil ti nama posudio svoje naoružanje? Pazite ovo, braćo i sestre. Bil nam posudio svoje naoružanje dok izvojimo pobjedu protiv mušrika, pa ćemo ti ga vratiti. Zamislite državnika koji može da naredi bilo kojima sahabka idi oduzmu naoružanje da ga iskoristimo za bitku. Bil nam posudio naoružanje. Kaj je Safvan, ali opet pogledajte kako se on postavlja. Kaj je, jel to hoćeš da iznudiš od mene naoružanje? Da ti ga silom dadnem, jer predavno mi 12.000 vojnika. Ako ne dam, veli, ovo je samo mudrovanje. Hoće da kaj, ili zaista pozajmica. Kaj, tako mi Allaha, samo da nam pozajmiš. Uz garanciju da ćemo te ga sigurno vratiti ili nadoknaditi štetu ako se neka sablja slomi ili koplje i tako. I tako i bilo. I onda Safvan donio to naoružanje. Nakon toga, kada je dijelio ratni plijen, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je dijelio ratni plijen, stado deva i ovaca kao ratni plijen. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Safvanu ibn Umeji, bili se radovo da je ovo tvoje. Kaže, ko se ne bi radovao ovolikom bogatstvu? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve je tvoje. To je tvoje, to te pripada. I tada on prima islam i izgovara šehadet i kaže, tako mi Allaha toliko mi je dijelio, toliko mi je dao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da mi je prije mi je bio najmrži čovjek, da sam ga zavolio više od svoje porodice, više od svoje porodice vlastite. Znači, materija je ta bila koja ga je postakla da primi islam, ali je kasnije sam postao primjer dijeljenja i pomaganja i tako dalje. Tako se dakle ponaša poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tako je nas naučio kako treba da se ponašamo u svim mogućim situacijama. Ja bi sad, hoćemo li još govoriti ili ćemo nekako mi malo zbog ove braće i sestre, svakako mi ne možemo, Allah najbolje zna, završiti ovo, jer ja sam toga puno pripremio za ovo predavanje, pa možda je najbolje da mi napravimo vidite, a važno mi je ovo, ne mogu ja to tek tako na brzinu samo da preletimo, nego da napravimo pauzu pa da ova naša braća prezentiraju svoje i predstave svoje džemate pa da onda nakon pauze ponovo nastavimo. Ako bude prilike za to, a ako ne, onda išao nekad nekom drugom priliku. Jel se slažete s tim? Ali prije toga, ove naše braće i sestre koji su bili na seminaru, ja želim da pitam, dakle, jeste li vi zadovoljni sa izborom ove teme i sa onim što ste čuli na seminaru? Jel vam žao što ste došli ili ste se okoristili Vrlo je važno ovo za mene, da insan nije džaba uzalud trošio vrijeme. Meni lično kako mi se svidjelo, jer direktno dajete rješenje za današnje vrijeme. Znači, upoređujete istoriju, ali istovremeno dajete soluciju. Predavat, a ne da nam pomoć trenutno, direktno za neke probleme, neko rješenje, na koji način, iako to izgleda čisto detalje neke objašnjavate, ne veze, neka to izgleda prosto objašnjeno, ali za mene baš pravo. Pa to je za nas su bitne ove životne stvari. Vjera je život, islam je život, islam nije teorija. Islam nije teorija i kada drži Kur'an, Mushaf tamo, nego ti kao musliman moraš se pokazati, potvrditi svugdje da si pravi musliman. I na svom radnom mjestu, i u svojoj porodici. Ne slab si muž, slab si otac, slaba si supruga, slab si radnik, ali ja sam musliman, ja klanjam. Mislim, ne može biti kontradiktornost između tvog namaza i tvog djelovanja. Ne može. To je ono što Zapad nas ne razumije, ali mi treba da im objasnimo to.
Kaže, ne može marama žena, kaže, to je vjersko obilježje. Ma nije to vjersko obilježje. Nije to ko krst. Ali nećeš sad uvrijeđati njega. Na najljepši mu način objasniti da je to dio tvog života. Da se ti ne možeš ponašati dobro, lijepo u džamiji, a biti lopov na ulici. Ne možeš. Nego Islam izgrađuje kompletan moj život. Kompletan moj život. Moj moral, moj ahlak, moju kulturu jela, kulturu govora, kulturu sjedenja, kulturu odnosa i ponašanja sa drugim ljudima, sa mojim profesorom, sa mojim direktorom, sa svim ljudima. Kulturu odnosa prema životinjama, a kamoli prema ljudima. Sve mi Islam uređuje. I kako će ja to ostaviti? Znači, zato je za nas bitno ovo, da učimo konkretne primjere. Možda oni izgledaju onako pojednostavljeno, pošto ja nisam... Čak da su predamnom ovdje ljudi koji su magistri i doktori bilo kojih nauka, ja ne bih želio da se izdižem na nekakav akademski nivo pa da samo filozofiram. Pa da samo nekakve floskule i definicije iznosimo bez konkretnog sadržaja. Dakle, na koju metodologiju ćemo primijeniti u našem životu u odnosu sa našim komšijama? To je pitanje. Jer imamo problem, brate dragi. Muslimani danas imaju problem gdje su manjina. Jučer se bore protiv munara, danas protiv nikaba, sutra protiv hidžaba, prekosutra protiv brade, makar je imao 3 dlake. 5. dan će se boriti protiv mesdžida ikako, da nikako ne bude. Mi treba se pitamo, jesmo mi krivi za to? Šta smo mi doprinijeli pa da oni se tako ponašaju? Jučer se nisu ponašali tako prema nama, danas se ponašaju. Zašto? Zapamti, brate, da onaj musliman koji je prvi upotrijebio ekstremizam i terorizam bilo gdje, pa navukao srdžbu i mržnju na nemuslimana, na sve muslimane i na islam, i gdje su oni stekli negativnu sliku o islamu, a svakako je imaju, uči je od početka. Ali to su stereotipi, to su predrasude. Ali evo, vi ovdje u vašim državama imate priliku da im praktično dokažete da vi niste takvi. Jel? Neki njima njihovi svećenici i orijentalisti, to smo pričali, kažu bilo šta o islamu. Ali Allah dao vama priliku da vi dokažete da nije tako. Da nije tako, nego da ste vi zaista čestiti muslimani, da u islamu nema ekstremizma, da u islamu nema nekakve sile, nikakve bahatosti, nikakve nekulture, da su mali čisti i tjelesno i duhovno, da su pedantni. Ima kad doći na posao čovječe da budeš sređen, da budeš namirisan, da budeš... Ne može biti neko drugo. Ja neću dozvoliti kad odem na politički skup, da na tom političkom skupu, kad odem na bilo kakav intervju, nek si ti direktor firme, ja hoću da izgledam ljepše i bolje od tebe. Ne zato da se nešto ja šepurim i folim, nego to od mene Islam traži. To od mene moja vjera traži. I neću ti ništa progovoriti, a tebi će se to svidjeti. I reće, mašallah, ovo je primjer muslimana. I pitaćete, otkud tu? Nikad nisi došao na posao da si nešto pogužvan, da si uvijek si nasmijan, namirisan, sređen, kulturan, uredan. Kako to? Nećeš alkohol, nećeš blud, nisi nepošten, pošten si čovjek. Ja sam pričao, neko će vraći ovdje, u Americi ima jedan brat naš. Ja sam 2000 godine išao u Ameriku. Jedan brat iz Plava i Gusinja tamo. On ima samo 8 razreda osnovne škole. Njega je jedan Židov koji ima lanac svojih firmi uzeo za glavnog šefa i dao mu ključeve od Mercedesa S klase i kaže, ovo je tvoj Mercedes od danas. I to je jedan od najbogatijih sad ljudi tamo u Americi. A kako? Na koji način? Jedan dan kad ja sam došao, ja sam radio nekoliko mjeseci tu i kad bilo je vrijeme podne namaza. Ja sam otišao, ne znam gdje ću klanjati, tamo jedna pozida neka bila, ja sam otišao za pozide i klanjati. I dok sam klanjao, čuo sam šefa, on došao i pita za mene. Ja samo mislim, gotovo je, sad će me sigurno istjerat s posla. I našao me. Vidio sam da on je za mene stoji. Kad sam sklanjao, kaže, dođi kod mene u kancelariju. I ja sad očekujem, kad dođu kod mene u kancelariju, dobit ću knjižicu, ja tražiti se posao. I on meni kaže, od danas si ti ovdje glavni poslovođa, šef. I ne samo u ovoj firmi, nego u svim mojim firmama koje ja imam. I evo ti ključe do svojega. Kaže, zašto? Evo zbog ovoga. Znači ti uvažava, zašto? Jer oni misle, oni su ubijeđeni da muslimani i muslimanka koji klanjaju namaz da ne mogu varati.
Ne mogu lagati. Kako ćeš lagati? Ali ti si 100% pošten van. Čovjek, znači, on im tako misli. Nažalost, braćo i sestre, često puta nije tako. I to je žalost. Eto, zbog toga mi, brate, govorimo o ovim stvarima. Da ne može sutra neko kazati, vala, ja nemam dokaz za takvo ponašanje. Moj ekstremizam, ja opravdavam svojim islamom. Ma ti nemaš dokaza za svoj ekstremizam. Ti imaš samo kuranske i hadijske dokaze protiv svog ekstremizma. I to je ono što mi treba da naučimo. Ali ne samo onako čisto eto radi informacije, nego baš da to primijenimo, da ga istinski razumijemo. A ako ne razumijemo, opet zvati pitati kako će se ponašati u datoj situaciji. Tako rade muslimani. Katolici znali i upoznati bili malo više sa praksom Božeg poslanika, kakve odnose, na primjer 10 dana što ste govorili, 90% mišljenja promijenili prema muslimanima i znatno bi se odnosi poboljšali. Ubeđen sam. Samo ovo jedno od pola sata predavanje, kako on postupao sa susjedima i oni garant da misle o nama samo crno, da mi njih u nikakvom smislu ne priznajemo za susjede i za samo da ih okorišćavamo, standard njihov. Što je u praksi. Što je u praksi, ali kad bi znali što je naš vođa, kako je naš vođa postupao. Jes, brate, ali oni tebi onda ne vjeruju. Kad ti kažeš tako je naš vođa postupao, kažeš što ti ne postupaš kao on? Lažeš me onda, ba. Lažeš, hoćeš da me prevariš. Nije tako. Nego smo mi u pravu su moji svećenici koji kažu da on nije bio nikako poslanik. U pravu da je islam ona izmišljena vjera. Ja ti kažem. Kao cijene oni muslimane kao na pogrešnom putu, ali možda ocjenjuje Kur'an i islam na pogrešnom putu, jer on ne vodi tim putem. Neka spoznaju da ovo što mi oponašamo nema veze sa Božim poslanikom. Nažalost, oni sliku islamu stvaraju na osnovu muslimana, na osnovu ponašanja muslimana. Jer nemaju vremena svi kršćani uzeti Kur'an pa proučavati i baviti se proučavanjem islama. Kao što ti nemaš vremena da uzmeš sad Bibliju pa proučavaš Bibliju od početka do kraja, da bi dokazao to nije Božja riječ. To samo ima ljudi poput Ahmeda Didata, to su ljudi eksperti koji su završili to. Ali kad govorimo o običnom narodu, o običnom svijetu, često puta mi nekako, ko da nismo na zemlji, ko da ne živimo s ljudima. I ono što, rečenica koju smo ono već je ponovili, mnogo je danas muslimana koji bi se žrtvovali za islam, ali malo je muslimana koji znaju živi za islam. Živi za islama, daj žrtvu da se ta tvoja uloga vidi, da se vidi da si ti čestit, da si spreman da pomogneš svim ljudima. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem, smo rekli, kad na oprosnom hadžu drži predavanje, i kaže o ljudi, ne kaže o muslimani, a sami ashabi, sami muslimani, 124 ashaba, nije rekao, draga braćo i sestre, muslimani i muslimanke, nego o ljudi. Zašto? Doće generacije poslije pa će čitati, slušati to predavanje. To je dokaz da je on bio poslan svim ljudima. Svim ljudima bio poslan. I da je želio dobro svakom čovjeku. Zamislite ovu situaciju. Brat me postakao, a mene je lako postaknuti ovako u ovim stanove, ide beduin iza leđa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dolazi da traži nešto. Beduini su bili simbol nekulture, neodgoja, divljih ponašanja. I hvata poslanika sa u njega bio ogrtač, hadis, bilježi imam Buharija prenosi Enes ibn Malik. Kaže Enes ibn Malik, ja sam bio s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kada je on prišao njemu i uhvatio ga, bio od grubog sukna ogrtač kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uhvatio ga ovako za ogrtač i potegnuo. Kaže, Muhammede daj mi iz Allahovog, ne iz tvog imetka. Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Pogledajte ovo. Enes ibn Malik doslovce kaže fel tefet, pa se poslanik se ovo f, znači da je poslanik se odmah okrenuo. Nije čekao ni jedne sekunde. Fel tefet wa dahik. Pa se okrenuo i nasmijao. Ostali su ožiljci poslaniku na vratu ovdje od tog stezanja. A se samo okrenuo i nasmijao i rekao dadnite mu što traži. Mi mu sve zube izbili. Kad bi se tako ponašao prema nama. O tome govorimo. Vjera, znači, mora organski da se poveže s nama, s našim životom, da kola našom krvlju. Ako tako nije, onda smo formalisti. Onda sam ja došao da držim predavanje samo da dokažem koliko sam učen, koliko sam pametan. Ako je to je moja nagrada, ja nemam ništa više kod Allaha dželešanu. A ne do Allah da mi to bude nagrada. I neka ne bude beričetan ni jedan sekund koji provede čovjek u takvom životu. I neće ni biti beričetan, neće imati od njega nikakve koristi. Dakle, ja hoću svojim životom zato što je meni lijepo u islamu.
Poslanik se sele na mirađu mogu da bira. Da odmah ide u džennet. Allah će nam daje mogućnost, hoćeš poslanić odmah u džennet ili će se vratiti na zemlju. Kaj Gospodar, vrati me na zemlju da pozivam ljude. Ali dole te protjeruju, bore se protiv tebe, ali želiš dobro ljudima vam. Želiš dobro svim ljudima. Wallahi da tako se muslimani ponašaju. Svi mi. Nemojte mi izbrati da se ja ponašam tako kako vama govori. Da Bog do jesam. Ma mi pravimo takve fule i takve greške, to je nešto nevjerovatno. Ma mi se s našim porodicama, s našim ženama i s našom djecom i našim majkama i očima ne ponašamo islamski, a kamo s nekim drugim. Kamo s nemuslimanima. Da jesmo, ne bi nam bila situacija ovako teška. Ne bi Boga mi. Ali ja se nadam ako Bog da ćete vi biti ta skupina koja će razumjeti vjeru i drugima je prenos. To je velika stvar. I nemojte misliti malo nas je pa ne možemo. Zato smo već govorili o onoj manjini. Manjina vjernička postaje većina u kriznoj situaciji. Jer većina spava. Manjina radi, izgleda da ih puno ima. Izgleda da ima puno. Oni prevagnu i pobjede. Wallahi pobjede. Kad su muslimani, još ovo pa ćemo završiti. Kad su muslimani ratovali u Egiptu, Egipćani su ratovali protiv Židova. 60. koje godine? Koje su godine ratovali? 67. Jeste, 60, kaže 67, 68. I kaže, jedno su brdo osvojili, jednu kvotu i drago im bilo muslimanima. I napisali su na tom velikom kamenu jednom, kod pustinja, napisali su, kad su ga osvojili, Izzal Arab, ponos Arapima. Drugi dan Židovi naprave kontru i osvoje to, vrate ponovo tu kvotu. I ispod onoga što su oni napisali Izzal Arab, Židovi napišu ajet kuranski. Kad su ih pobjedili, kad su vratili, a toliki broj Arapa, Kem min fijetin qalilatin galebet fijetan kathiratan bi idnillah. Koliko su puta malobrojne skupine pobjedile mnogobrojne uz Allahovu pomoć. Gdje ti je ponos Arapu, bona? Gdje ti je ponos bez Islama? Svi kako vas mala skupina porazi i kako bolje razumiju Kur'an od vas. Kako bolje razumiju. Došle Haridžije kad su, nakon što su ubili mnogi ashabe, dolaze i ubijaju sina Hababa ibn Ereta. Ashaba. Pitaju ga, šta ti misliš o Aliji? Je on halifa? Kaže, šta je nego halifa? I ubiju ga. Veli, on je pristao na ugovor sa Muavijom, na dogovor i on ne može biti halifa. On je izišao iz vjere. Protekfirili ga. I ubili ga. I onda su naišli pored palmovika, pored onih datula, pored jednog Židova. I uzeli su, bile su pale hurme od ozgone, datule, ono što je spalo dole na zemlju, su uzeli i jeli. Kad su pojeli, kažu, jo subhanallah, pa jel nam ovo halal? A Židov je posmatrao njih i u jednom drugom, kad su ubili muslimana i kad su uzeli hurme. I idu da traže od njega halal. Kad je, mi smo i pojeli ove tvoje hurme, što nam halal? Kaj jadni ste vi muslimani. Malo prije ste ubili čovjeka koji pripada vašoj vjeri. A sad tražite halala od nemuslimana zbog nekoliko hurmi koje ste pojeli. Tako vi razumijete vjeru. Jadna je vaša vjera. To je problem, brate. To je problem. Nerazumijevanje vjere i zbog toga upadamo u greške. Zbog toga upadamo u sumnju u očima drugih ljudi. Nemuslimana. I onda oni dižu ruke od nas i čudimo se. U Tunisu ne da, onaj tagut nije dao nikako klanjati, nije dao nikako hidžab, a mi se čudimo što u Francuskoj brane nikabe. On samo kaže, idu u svoju državu tamo pa da vidimo kako će ona nositi. I maramo, a kamo nikab. Ali kada je ljudska prava, šta te briga za ljudska prava? Idi tamo pa ljudska prava provodi. Ti u sebi uspostavi demokratiju i ljudska prava u svojoj državi, nemoj ovdje. Ovo je moja država. Znači, čudimo se tome. Naravno, i treba se boriti za svoja prava, ma gdje bio. Ali on ima li pravo da ti to kaže? Je li to rezon? Idi, brate, od tamo gdje su ti korijeni. I tamo se bori, vi ste muslimani, govorite da je Islam internacionalna vjera, da je Islam želi mir, pravdu. Hajde, uspostavite tamo pravdu, pa da se ugledamo na vas. Ne. Nego muslimani, kad su ostavili Islam, ostavili su i nauku, ostavili su svaki drugi napredak. I onda kad nisu razumjeli Islam, tada su i ostavili nauku. Jer su mislili da Islam udaljava od napretka, od prosperiteta.
To je naš... I zbog toga sam ja uzeo ovo predavanje. Nažalost, nisam ga uspio završiti. Pitanje, kroz kuranski tekst je napravljena razlika između država koje vode rat protiv muslimana i jasno. A u današnjem kontekstu Amerika vodi rat protiv muslimana ili barem protiv određenih muslimanskih država, također NATO pakt. Znači, kakav treba da je naš stav protiv tih država koje uzimaju učešće u vojnoj nekoj agresiji nad nekim muslimanskim državama? Vidi jednu stvar. Dakle, ovdje opet treba napraviti razliku između američkog naroda općenito i Amerike kao nekakve sile danas koja dežurnog policajca koja Amerikanci nisu objavili rat i čak i njihova vlada. Oni to lukavo rade. To je imperialistička sila danas koja hoće da počini sve, da drži pod svojom kapom i da a vidi, i što je najžalosnije, oni napadaju Afganistan. Kada? Kad su napadali Afganistan? Posle terorističkog napada kojeg su pripisali muslimanima. Ko je napao koga? Ko je koga napao? Ti moju državu ba napao. I to šaka terorista napala moju državu, a ja da ih ne uzvratim. I mi tražimo od te države tog teroristu koji stoji iza toga, ona ne da. Kako se to odnosi? Šta je radio Muhammed a.s. sa Židovima koji su izdali iznutra i koji su prekršili ugovor? Poslanikom sa veselom. Iako je bio u svakom pogledu tolerantan. Dobro, pitanje koji je koga prvi napao? Ko je koga napao? Znači, opet 11. septembar, ako je istina ono što se nam prezentuje... Mi sad govorimo hipotetički. Uzmimo da je istina. Oni tako tvrde. Oni imaju dokaze da imaju snimke, na primjer, da je on potvrdio da stoji iza toga i tako dalje. Da ta njegova organizacija stoji iza toga. Helenejse, ja ti samo govorim da bi objasnio ovo. Znači, tako oni rezonuju. I CNN i ostali mediji kreiraju dakle, odnos javnog mnijenja prema kompletnoj situaciji, prema životu. I oni su ubijedili, ja sam statističke podatke čitao. Recimo, pravili su ankete. Ozbiljne organizacije su pravile ankete u Americi. S Amerikancima koji nisu, dakle, s nemuslimanima. Znate koliko oni znaju o islamu? U jednoj anketi gdje je bilo nekoliko hiljada anketiranih Amerikanaca, 40% tih Amerikanaca tvrdi da muslimani obožavaju mjesec. Ne znaju kome se klanja, ne znaju koga obožavaju. Nemaju pojma, ali te mrzi. Dakle, oni vode specijalni rat. Prije okupacije, taj specijalni rat. Ali, ako im mi damo povoda, ako sam ja izvršio jedan put teroristički napad, onda slobodna sila kakva je Amerika može vršiti svaki put, namjestiti taj teroristički napad, opet ga taj prepisati. Namjestiti i opet ga taj prepisati. I što to radiš? Pa jako su uradili, nisu uradili u ime Afganistana. Ko? Čega onda napast državu? Gdje su uradili u Islama? Nisu ime Afganistana. Što ima Afganistan pa su da razore jednu državu zbog... Oni kaže je tamo planirana... Kako nije? Planiran napad koji je podržalo vođstvo te države. Vođstvo te države je podržalo. Ako ga niste podržali, izručite nam. Zločin? Ne, uvačen bio, tu je kod vas. Zločin počinio takav. Znači, o tome se radi. Druga je stvar što sa špekulacije, što se iza toga krije možda sasvim druga istina. Ali ja kažem, mi ne smijemo biti sebeb. Nek kod mene nema oraha u džepu. Wallahi, nek me hapsi, nek mi radi što god hoće. Što to je kar? To je Allahova odredba. Ja to ne mogu izbjeći. Bitno je da nisam kriv. Da niko neće zaplakati zbog mene kada vidi šta je uradio i sad je on je otišao u zatvor. Neka je u zatvor, a i mene je doveo u tešku situaciju. I mene i moju porodicu hapse i maltretiraju zbog njega i šikaniraju. Ne smijemo to sebi dozvoliti. Brate dragi, kad bude borba, onda se pokaži u borbi, u džihadu. Kad je mir, onda se ponašaj u skladu sa propozicijama koji zahtijeva mir. Mirnodopska situacija. Čini dobročinstvo ljudima da uspostavi. Gledaj da se društvo izgradi. Da se društvo gradi, da se ruši. Muslimani su graditelji, ne rušitelji. Mi smo vas na zemlji nastanili. Dakle, mi smo vas stvorili kada Želešanuhu na zemlji وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا. I stamere glagol znači kultivisati nešto, graditi, a ne rušiti. Da bi je gradili, da bi je kultivisali. O tome se radi. A mi se pretvorili u rušioce i onda šaljemo ružnu sliku. Ma moraš se bojati toga.
Ljudi se boje islama i boje se muslimana praktičara. Veli, što manje praktikuješ islam, sve si manje ekstremista. Danas je tako pravilo postalo. Što više praktikuješ islam, sve si veći ekstremista. Sve si opasniji. A upravo je obrnuto. I treba da bude... sad, te teze mi moramo postaviti na prava mjesta. I ta shvatanja. A to ćemo raditi samo našim iskrenim ponašanjem. A da bi to uradilo, moramo poznati جزاكم الله خير. أرجو الوصول إلى رحابك يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من